ni Weru TV. Gira nende ntuko kunedrite renja nedarimina ya girete buruna ne boya nonto bakwidira nende ukiona kanyakange kwatana naoni orobweru arikindito cheweru da mona nete yokinene kwidira nende ure ukenda mumba kwidira ngi kumendeke manto mwanya radrite ya karika kinyaye gisiasa na kinyamanto nende yatea kuiria ya mpitukirere chidrite ikioneka wetana mberentere chegembe ende yana yangi ya maingi kindito chetu endumbere yara tuikirete orito kindito chetu orobweru ari. Muntu mukura wanonge kugura bodo kune maida lororonde antu bange bakwete bakuringwa ritati ntere chaludanya baikeda Chukuru ya primary yarure kuachia ritona bwari mwanene baikarande kendo chuantaira hutiera itira ingwa Kreto muronge koria tongeria bari tengwe na baraba chinderwe bae kanya tongeria bange kenda bombo kuria mugongo Nayo kamiti ya kudhuja makanisa gweka karomero kenda kudhurania maoni na kinya koria ntaira chia kwebuka karika tarehe Shakahola. Mwenetu madhithi ya orobweru ni Maureen komena ngeto PHINEAS. IMAANA Nteto cheweru da mwikamberia da ichichongwa twamberia na Nteto cheke bana ramuntu mwana kwete nonge kwa mukiro tungata chibitari ne nyambene level 4 mawa nyuma ya kwidukirwa ne maida ntere chelo lororo hanto beto ekiongo egembe north mwankeni wa county Meru na Isiolo ekareka nini rine ndire kirikirore ni MCA wa Thiru ne Julius Kabira akari na kinyanda itare mune wa chibitari ya nyambene Dr. Githo Washira akari ne ndibona ni tikurea kwani rwakona bakiuga kinyanyuma ya CS kina mubunge Julius taitumuko baikira wirane bo kariantere ine wagagie no bwithirite bugita na mbere kwanda mirimo andike Nteto Dennis Mugendi na utwambiria chio Ikarika ria mbithukiro ya maitha na uragani kairi gicione kia ubunge kia Igembe North Kuma ntere cia rororo antu betwe ya kiongo mabisaba polisi bakinyithĩtie mwĩrĩ jwa mũkaria gwĩtwo Mũrĩthi mochari-inĩ jwa cibitari Nyambere level 4 arĩ na rirathangirwo mbia risasi cia kiongo na kinya ngari ĩngĩ ya polisi kũthingatĩra iretete mũkaria ũngĩ agwĩtwo Mwendo cibitari-inĩ ĩngĩ kenda atungatirwa na we arĩ na marathangirwo ya risasi cia njara na mwĩrĩ kumania na mbithũkiro ya maitha ĩrĩ kwĩrĩkana irathithĩkire ndĩria baragirĩte makara igũrũ ntere cia Busera Igembe North muthenya thaa ithano riũa kĩbĩri. Tumepokea mwili wa mwanaume ambaye ako na majeraha ya kupigwa risasi kwa kichwa. Ni mwili ambao umeletwa na maafisa wa polisi. Unfortunately, umefika hapa akiwa tayari ashaaga dunia. Mwara mtoe risasi jere. Noronge uratigirwe na rarathirwe. Na ombeto nitombo kinyaja na tukumba kumwona rukiri kintu ta 12 ilo tumbira kumwona twethera ali gwithitie mutarone ati kumbo ciukiria kana ithithiria ata atirita atano cia bugantika kithakene ni ikarika ria wagagia bokaria bakwathira ati kinya nyuma ya thirikari gukurukira minister ukaria Kithure Kindiki na mubunge Julius Teitumu kuga ni bekite ukaria bokung'ana ni mantuja utheri matuya tina mbura ni onto ukaria buthukite nkruki kinya ya uria kurari Kindiki no ere
nwe utumite Nteto icio kinya ari waziri no ntu aburi kweja akauga mwanka wa Meru na jwa Meru county na Isiolo county na ukalia boka bwa katikati au nontu baba ajirani betu barugo ikwao na bakiuga ikwao weta mapuna batikwao na stiro no bendrete kugwata miunda no bakiuga ikwao na ndere kinde kya tumba kweja thurana dineri katikati aja auga Meru na Isiolo na antoba amwathi imunda na ya mwathi na amwathi gigitumi chake wethera munda na jo muthakora ndio ragiri munda na jo jowe na ndio kama tukana gaire ketho tumbo nengera ruga irwa kumbulitira ngugi masikitiko ya manene muno kinya kithirikari no ntu thirikari ni kurie twira inya ntu twara waziri twegero tukwewa security lakini kuma ntu kinya ntu kweu antu betu batitira kuorwa kwiginyora rathirwa macukari sasi Julius TJ arara kwa raisi lakini security tekwa yate itekwana na njira kwa tukua watu ndene thirikari ya Kenya Kwanza tuongezewe serikali ya kutosa ngiromba thirikari tuolele kabisa na security ile mbele kabisa burune barabara cio ngwacia wita kuntu kurirwa barabara cio ngwithina kinya muntu to kuwarere gethakena ntu wace barabara kuntu ku. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari na Nyambene Bofo, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Nokirinde tuingeja kiebane atinje makuma kabachini tina kiebanyuma yendo baba dato kura wantere chalo daya baike da mundene kuringana na kujeburane ndiba idirite bakyono ka chale la kire kare otukontuka Jumatatu yumekibari wa baidukiro nyantu 10 barabambiriye kubaringariradi ndiba kurombo kariantere kendare mi bomba kwedira baike da imerabiona de Antonio yake Julius Nteto mwege tumantumiria kuboreria njere ringekete no retia kari kumenyera mno endera bagweta guntu kuria ogwatine bo maithan Nicholas Chabare na tutariria chio Muchioyo yo Nicholas Nteto na kethikiro kinene nyuma ya gutigwa ane endo bao bathatu nyuma ya kwithukirwa ntere echalo Thaa igitaria bari mundani igwao bathite nambe na ngwichio cha kuthurania abira bari mete medani eno na maitha na baba baithikira ntugu oya Jumatatu gukia ntugu oya Jumaine na gutigira bora gito anto obathatu na mwankatha ino baba tigito eba family eno bariuga kinya irima aria obrira bathuranagira ne kenda rikamato kuma Rwanda ruru rionthe iria nyagarirwe na gutiri gintu obomba kwithirwa bana kio okaire kumania na irima riao family ya to yonera to tathiao na kinya twaria to tetethuka na kinya na baba batethoma kinya thimburi kuraya baraita Rwanda kura sintobio kurinto birabio niro kwa nanto baba kithaka baba bamere baranjirio borwa batu mpempe gutwa pwetha chitunze tore njau utwithoka go batwithogire to menye njira ya muntu ngi aitire ntobia kwa biongo bionthe bia nyaire bionthe na kinya na impermanent ya biongoromba thirikari utethia tutethie no ntuba kwitha tinene tore kinya coganira ringi tutumpe nya gwita kurima munda jou mibako ya batukira ate watu amurungu ate to na pasi ko matoka kumoto batukira na pintaridadi kumubaranto go mina bare borona mogolo kwa theru musiau baba anga tonga sino baba tekro bombe to golia munda yo na ititiau ne batekro ba te baba bara mbele nini dirasi dadi kubetura dago antoba ko abo ndo dadi chiringo ta dadi yo siste no to aruke twende tarara kizakene tekora kizakene yale ndio no to ya to eta kudia ta chunga bila vingi to bizia to no tuli maba wetende baringi to bare kuningira nara bari to muchi kumaniana karikarire atongeria kathomba bare wa mujumbe wa Gembe no thito Julius Nteto wa mwana kinya MCA wa amwathi to enere thuranira na kinya ura wa MCA to John Tongai ibaneneretie karikarire kakwenda kwa pole kire family ira ombere kuona thina kiri mukasa wa maafa yo karikire so na ara kwa rathangirwo antu bathatu bari miundene bungi burankienda kwethio ni kuromba antu betu itare wati kana ria kwina thina teu kinya twiture antu nitubatigumia no nto twirwa security ya njira na uwe wengwa antu baibarathirwe ithari tabui na ibakumya itura ria ni itura ria wati kankwenda kuria antu betu please kinya githi ituguthetania chikari na tukathetani mantu yangi kinya ni ndaromba twithwa twina ume twarikia kumenyera miunda yetu kurima maanda antu betu please kwa heshima kubwa itwerie kwebebela ntura yu sieno ati ithari bui nikenda ura mtu ampikia kuona shinda
akethwa ne itarire ara ku report na kinya itarire ara kwira polisi na polisi komba kuthiata na manto ya security ya egiro siasa baba utoro ane andu te andu betu bakorwana uraba baingi bandika mitandao ene bate kumnyimbi bakua muntu kwandika manto yamwe ate gwetangira ndio na ukuri nao batu thenera tonete nira tutona ringi kwa uga tukwenda kuwa au tukinyete mwicho amba baba uturemera nontu ni barorwete anturingi baroyete ng'ombe cho na iringi cho injaruine na utimanto thirikari kumba tutethia wende wa tuengwa na nankwa ningutangaza antu ba mwathi wondi nontu kindike atwire atumanya ngari ya hospindi atwire kambeo kwa neiti na ukuka itomurikania every day that itokwenda ngari mutu ati kwenda ngari uyithatu lari kwenda ngari uyire na kontukura kungithirikaya bakora ku move with the speed uratu kuringa to condemn kinya borithi sana era ya area ya Lothaya no tukumya kwina GSU camp no ne taombere kuitangui na kambia ma tombere kukira kana batura go itukolamika na itukuona bate kuitangwira ya irite michinga ibwe ringie minge na kambere au bare ya the following day na kinya yo abetere wetwa ku batendere kumnyimbi kuendelea kure atukuo tengwe bakurita iba muriso tengwe bakurita kaba iko theri lakini ni githie gitu no mwaka nyimo kalage gira munde na kakwengandia kankuria kindiki operation we kugetha kwenda kila siku operation ya kumba kukadia antu na ndo andite turi iriku batuta antu bara wanda no tutoka kutangushe miunda itwa ngari che kuthiulunga wanda kele nyantu baba kithaga bona beta mobwa batatu thiri mamezi wa kwenda oba kuyo thiri free mantu atakonya operation yone kana kithaga ne nyantu gwe mode ne gwe mitu atetheka ndikithaga iri thiri mwambare yethare ontore agwenda uria banga iro uria leliro abati kuya bwakari wa mwena atongeria bonthe endekiriro okiao wamana kinya arimi bangi babare mantere ino ni ati thirikari ethi nambe na kubakaria bwega muno kwithirwa mabitha bokare bakithiruka ndonda ino kenda arimi wa mwena arithi baithirwa bana kanya ke akuruta ngwe cio batakumakwa kumageve north betan plus chabari Nagerende tuingie chiakebani ati mweri wa chibomora waritayire wetere ritaye yuithiritwo kilomita ilia kwina munda yokie mukone chuka gamba ng'ombe komo kaiko kia Eustace Mitegi uria nini wa kuma mushadha gutamenyeka kariba kirombo karia koneka bokiongela wantere no chunkoni kubwethwa mpo ikenda kumenyeka umo kaiko kia kini kariko marigoto Nteto Samuel Gaishima na Ronuru Rukirirwa imunthi chibugwatene wa location ya Magumoni Eustace Mitegi aithiritwe moyo gwake utigere beso agwite mundani omwe akubina thoko ya Mukoni ta kilomita chiere kuma muchi wake ntere cha Musatha wadi wa inu ya Magumoni. Mitegi anyarukite warira akariba kuri kuringira antoba muchi wake nabo bakithuranira bamwira chibitari naigua kwina mwiri wonekete na mugundani nivo mbusire kuona nacia nethera antu marurunganite riu ntise mwiro nu kuria laumite niko ende nwana muburo na Musatha ni nthiire nethira kwina muntu uribo na muntu nu tukinelewa nu ala isibo retired chief Gacugu Mitegi riu utamenyeka ni kuribwa kana ni atiarekari india kishuthwa ni akuonania kwina turemara ina tu rira tuthire twakora we ni kwaragia ni tukorire chief na twakora chief ni amwaririe na amwita amuria no amwira we ni aririe na amucokeria ritwa riake indi kuroba u ni gutwikekire tuburire family yake thimu ketha moke atwaro thibitari harakati niyo ya family yake moke nirio tuonire atibo na tuona ni akua. Mwiri wake nonekanite uri na matonyangirwa na mundani ujo gukionekanaga mathigio untubura bukuonekana taka ari murage aramwe na ugu OCPD wa Chuka Paul Kuria augite ati untububu bukamenyekana bwega rira mwiri wake ukaruthirwo ithimi bya postmortem. Tumepata mzee moja wa makamu wa miaka kama 80 hivi
akiwa amefariki amelala kwa shamba ya mahindi. Tumeweza kuangalia ule mwili. Kwa sasa hatuwezi thibitisha haswa kiini cha kifo chake, lakini tumekuwa na officers wa DCI na hii kesi itachunguzwa ndio tupate kujua ukweli. Tumeona kuna bruises kidogo kwa mguu na mkono. Tutaweza kufuatilia pia tupate ripoti ya daktari na nasema kama pengine inaweza kuwa zimechangia katika kifo chake. Indi Borichi ibajukitie mwiri uju araugegitwe mochari ya chibitari ya rufaa ya Chuka warirabambiritie kurutha uchunkuni bwa gikuo giki. Naomba wananchi ambao ni wa area hii, ikiwa kuna mtu ana habari yoyote kuhusiana na hiki kisa, waweze kushirikiana na sisi na kutupa habari ambayo itatusaidia kuzidua ama kujua kiini hasa cha kifo cha mzee. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Chukuru ya primary yerure neti ya cheke ingwani untobo wa chiari toba tiere 50 na batanda toagi kuma class 1 monkate na ni ari to 10 no mwaki bakabwethia KCP na banana GSS kuma na bwana ne bamachukuru ne bakarite ndekendo chontaira ya kono kia chukuru na kumyukiria bari myako ya chukuru no yukania bwari toni bomuba madina yaredirite yemirumaira Martin Mugambi na ripoti ye. Cukuru ya primary yerori yerere gichigo mbunge kia Mara kaunti ya Thaa nithi ambirie mwaka wa 1976 na kuingwa ita ria mbere kumania na mpagaga chiachiari mwaka wa 2007 na kurugurwa kairi mwaka wa 2009 kairi raithiritie guchokwa mirango kumania na wagia bwana nontu bwa mathina nkutho. Watoto diawa the enrollment is in kidogo tu. We have 56 from grade 1 to class 8, and then PP1 they are 7. Kuma kirachi kia mbere mwaka kirachi kia binana ritwa bonthe bari 56. Cukuru ino ende ni thiete na mbere gutariria mathina nkutho mara makumichokia na nyuma mamwe bakiugaga imambiritie kuthirua na arutwo nabo batie na thina nyingi no parents nijo ikwanire takaite na good support nuntu ne kuona wabera bagire gintu kina bali bakandire muchi nikankuona there is no toilet na hiyo otherwise ni babati kwiro baina bioro bikwigana na bite kwigana boys baina kihoro kimwe ngao sibana kiukingi turajengero ni CDF kwithirwa cukuru ino yerori niyo yarigitie mwaka wa 2017 na maxi igana rimwe ria 36 ndeni ya kaunti ya Thaa nithi. Mwarimu munene omugeni ikiri cukuru ino ariuga araithiritie riboti ya cukuru ino kimathomo ni ambiritie gukira irugamirite maxi igana rimwe ria 88 mwaka muthiru. Nikuona formally kuna na problem ya staffing na leo nikuona serikali wametupatia walimu wao tunankera walimu leo no gwikarande tukene banga na nikuona shukuru nerali kwambiria kuperform is a matter of kusaidia na maundu makena bwa kumania na mamarimu banene kiri cukuru cha secondary na nkinya cukuru cha primary ndeni ya zoni ya Kiera gichigo mbunge kia Mara bare kinya kiri cukuru enu komigika na kumitiga mbu bakegiragia cukuru enu etikaye kura. We have started to ambirite Nairobi nontu nio erigirite ndebo muthia jo mwanka jo Kiera na twinama kuringana ule karete ke improve from 2019 to where we are. We want to continue encouraging them kubekera moyo nikenda batigacoke na nyuma na turejete ruri nikenda tukaomba kwaria na alimu na arutwa na nikenda tukaomba kuona kithomo mweno nigigukirira undu nitwiriana kuma mieneno ya gaiti ne bauge batongoretwe i mwarimu munene kiri cukuru ya secondary ya Kieni Peter Ikaboro augite rugendo rwa gukiria cukuru ino yerori karwambiria na bagatigire gukira ni bwega baciumie na te cukuru iyo nka tubangite kuriungira keri imwe iria twambiririe nacio
nire twambirire nayo Iruri primary school nikenda toma Iruri tukabanga ringi gwita kiringi nikenda kinya barabangi baomba kuona mfano yetu. Kiripotera Weru TV kumeruri gichigo mbunge kia Mara betagwa Mateni Mogambi. Right, ure waringa bana wa baile county ni Ameru kerito murongena rombete atungeria barabaringero kura kidurune ndeko tiera ibakuritangwira bedirite bachala ironkuru kinoretie barabachinderogo kireria na kwa kanya barabedirite bakichala wakenda baritangwe yobate utonyerwa na kenda kinyaba ingia mairane yo ya manifesto akwara ya Ntere chia kirogine Bogeta East. Gabana wagatene wa Miru kiraitu murungia keria Ntere Shandagone Bogeta East kidekia thoyo kungwira kithomo na ugite gutiro gitumana mateta kiria tongereja kareta mirandi ya witi na mbere akiuria tongeria barabara wathanine kwegita riri bagedie kunyia mateta na ndroa ciao na ituma bitomba ukuri antu so wera wao teta Miru batigana mateta. Even the leaders, wote muntu dura weta uteta, adura wadia maendeleo, sidio? Unda kanyaga kwa 5 years, I did what I could. Na utumba kudhira dina, chiondiri kia yandigurui. Kinyaba ukana. Na bukatika dine onderiku. There is no, utino, dina shiomba kudhira. Katu itatu inyi ya. Toreamwe. So, my advice to wale urenene wawe ikunande tafadhali let us reduce the volume ito tiga kuringa ituma sana ni arekera itumurungi arombete ngabana wathaiji kawira mwangaza nenkirwe kanyaritire mu mirungugi na kinya mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto kinya wakirirwa bange mugongo jo Kenya akiuga nyuma ya kagita kamyanki 5 mukari ni wokama kakigiro kya mirandi ya witi na mbere kwegitare ora wathani araugite burugo droge tumaika guna mukari oro dhuri nyume kwa nawe kanya myake yewe 5 no ombe ukuri byanto bakinyana wagitate kinyo ate makiro myake 5 ethira yoni kwenda makiro ndagwa sidio no ate makiro akuruka ayo myake ngi ethiro atera kinyanto nabakwenda kinyo ate gora ndagwire ongia yetete etembere ni gutire tumetina uringa yetuma nya nare Weru Ruto nyona ayo kanya gitete athane myake ewe bote mwakira nyume myake 5 sidio imbije botira wekira suburia kiongo na bukiringa gituma onto high cost of living dene ikuingia muno bathine tiomba kuthira nto ikuringirwa gituma ya mundu tu kinyo gatinda kuringa ituma ta mundu yuthire yutithira no manko chwe kibiriti uringe kugena Weru kenda mundu yugitate kona ndindikiritie muno ura babazimyo bakuga ile nte kona kibiriti kira bainai abo karake bakiuga mbuku na mundu kwena thina kwena thina tithira no ntune kuringirwa gituma thina no manke gitiro mubango nenkona thirikari Ruto ni kugitate ekweria kuthithia mubango indi tikurekerwa Ruto awe kanya tonethera kagitate agatuthiria thinetu inio na muthiene ikretwa akiuga ni untu nanirwe kuma utongerie nebo Miru weguti wakamatite kwa hiyo mimi nimepatia retire kwa ile njia wanasiasa wanapatiwa retire nayo sidio na mimi nimekubali nyakira ndali mwalimu primary miaka 30 ntindi dani tene ko huni ntena maruburu na inkowerewo wega nuntu nkamata miaka iriku Mandagone wandini ya Bogeta East gicigo mbunge kia Southiment ngiripot Nteto cia Weru rekwa rieto ni mutungi kare right anabe mutugi kare no to bonde to na kumira no to kudatu kiona kanya kakunoka hende nchokerete ringi kedro gita kuraya
I'm confident that I'm going to get through this and I'm going to find my perfect match. Do I fall in love easily? Yes. Kijana mtanashati. Rangi imeweza, imepasha. Iko pale hali yake ama vipi? Drip on point, vibes on vibes. Basic energy cannot be for me. By the way, wanaume wote ucheat. Sasa at least cheat na heshima. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kwa guti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingoge bonthe bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwi nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Nugu chwa sibitari reo mba kuirigira madha jonthe ntuku chionde. Consolata Hospital Gitoro irani NHIF accredited na iri barabarene ya Meru makutano kilomita moku makirethiristias hotel hiri aza ni ontubwaku. Ituwezanaga inpatient na outpatient services. Turi na aritani ba kiwango kiaguru na ituwezanaga motungata kadhomba ja MCH, maternity, lab, pharmacy, ultrasound theater, consultation, care of the elderly and the terminally ill services na ingia nkuruki. Turi na clinics mwanya za diabetic, hypertension, medical na surgical clinics. Itugutikiria NHIF, Linda Mama, CIC, MAKL, Edu Afya na FFS insurances. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu ukurukira 0720 562 882 kana 0726 281 264. Consolata Hospital Gitoro. We console God's people by providing affordable and quality services to all. Right, na tuchokerani ati nindi kamiti irene nkiringwe ya kudhuja makanisa nikite gikaro kia kuoyania maoni ntere Meru aria atungira bakanisa na kari baritete mendikithe yo mitaratara ira thirikari batire gwika kunga maori ndini imwe na mataro ya chokenda kurigiria karikatara rethirite kioneka shakahola gatano ya thinjiri kuma Meru baugite bobati kwenda kanisa igito goti ndini chidira nende kiathora na maudhu kiangedira kiringana da kuona kanisa abugwete nindi bategwenda kinya thirikari ithira igitonyaira makanisa muthuri Muriuki na Chunkuruki. Ni kamiti iria itongetwo ni Bishop Makeriuki ya gutegera ugaruku mantu ya kanisa ari kinyete ndene kaunti Meru ndikende gwatauge mwanya kuma kiathinjiri na ndini chonde. Na tusifikiri tu habari ya Shakahola. Kuna tushakahola twingi sana
kila mahali ambapo tunaenda. Ukisikiza na yale mambo ambayo tunapokea, inaonyesha ya kwamba panahitajika jambo ambalo linaweza kutendwa ili tushakahola tusifike mahali ambapo ndo ntubara bushumirite muno ni mantu jegi kuandikithia kanisa bakiuga ari kuandikithio kagita gaka iriandikithio amwe na bia mabeki siasa untura boko na bogarurwa na kinya mabisa mbetho bagitumwa ge kaunti ni kenda kwagithio ntububu. Unajua shida ambayo tumepata ni kwamba kila mtu anaweza kukimbia na kuregister kanisa, zingine zinakuwa ni personal property na personal business. Sasa hayo mambo lazima yachunguzwe, tusije ili dini isitumike kama biashara. Kanisa itwekire ule waandikithia makanisa registrar societies yewe registrar wao na registrar wa dini aejanwa ethroe ari andikithia dini yake na tema ntujabiama kana clubs nonto au ne ukuri thai na bungi ethroe na muntu wawe kana assistant wawe ndene ya county chionde kenda ethroe na aja Meru muntu enda kuja kurugura kethre dini aja Meru kana kuthoko na thina ya kanisa aja Meru ukethra kwina recommendation kuma ke umbrella kugethra muntu uju na batere kuandikithwa kana atibetere kuandikithwa amna bubu bagwito ndi bathirikari kwenda kugithia kanisa ogoti mono ke muthiro bakuona undu bobo tumbikana na boja makanisa batito bagitikiria sandaka na icunjĩ bia 10 utirio na utirio tugetikiria bigitithwo ogoti kwina systems ci ogoti aja nthigurune na mostly ja uria maybe antu babaingi batije kanisa ciandikithwa ara kwa registrar societies ikwethera kwina annual returns cithithagwa annual returns iu ciathithwa kwa mfano kethira kanisa fulani ina system ciao cia thirikari yao kanisa yao ira imashinani kwi returns baikaia headquarter area egito ogoti ikiria thirikari kanisa ira imashinani etibati kurwa kairi mantu jogoti kana kurwa na barigiri sandaka kana icunche bia 10 uhuru wa kuendesha dini zetu, na tunaomba kuwa uhuru huu usiwe unakandamizwa ama unakontroliwa na serikali. Tupate uhuru wetu na tupate kuabudu vizuri. Na wendi baona nene gutigira ndini chonde chinda urungika na kagitigara maite jara thithika enyange baba baketha bakigwatana na ndini kinyeriku. La muhimu ni kuwa hatutaki mtu yoyote atumie dini kutoa shida ama madhara kwa watu. Wakati kama Al-Shababu wakipigana, tusiwe tunalaumiwa kama Waislamu wote. Ni kuwa hicho ni kikundi peke yake na hatutaki vikundi kama hivyo vitokee. Ni kama vile Shakahola. Hiyo ilikuwa ni wazo la mtu kwa binafsi na hatukuona Wakristo wote Kenya wanalaumiwa. Na sisi hatutaki kulaumiwa katika jambo la Al-Qaeda ama la Al-Shabaab. Nkiripotera Weru TV Betamuduni Murioki. Right, mubunge Rahim Daud na ikithia kire mbunge nene ruari rogaruku kubwithwa akire bondi ya county ya utungatamo mwingi. Rahim ariwa bondi ni bati kwewa manya ya gutigira ndo nyicho ndecha thirikari nigwe kawero ne marietwa rureyo kiwango kya kithomo na mantu yangia kumenya muntu ro kwandikwa arongela muswanda yugakura mwigwa nende yo wandikani wakindoreyo na kimuchi onto brabonekete ukarika ndeni obiti nyingi che mwingi. Honorable Abdul Daud. Thank you, Mr. Speaker. Rahim Daud, mubunge ushiko bunge keno dhimenti, na ura mwankira nande, no watiritere kondia kurete nyako kurokia mwadho jama inge, katika bunge baka Nteto, kwa kagita kange nande, kire bunge je 13, na ambiri tina kurete nde kithirire wadho, kanana gechonko, bill. Mr. Speaker, I beg to move. Bill ya Rahim nayo irimenyekana mwamojo kimoni ya Public Service Principles and Values Amendment Bill 2023 na ukwe ojuniwe kwenda kidhiria. Public Service Commission wanafaa watuambie ni nani ameandikwa, wakiwa na watu wangapi, idadi ya watu, pia wakiwa wanasema kama ni mwanaume ama ni mwanamke, miaka, county pale wamezaliwa na pale wanaishi, pia kabila zao, na wale wako walemavu ni wangapi kwa public service. Pia hiyo bill inasema kwamba mtu yoyote ule ofisa yoyote
ule atakataa kuprepare hiyo report atakuwa amekeuka sheria na atachukuliwa hatua. Rahimu arereithia agatariria akawa kweja kwendekithiriri kethiro kia watho nteto cia kweja na ngui ikimenyano ikethiro cikinyira muthia no tukethiro kwimenyekana ikaunti iriku kana irwangiro korwo thirikari runa mutugo jojo. Walemavu wale wako kwa public service hawapiti zaidi ya 2% ama 1.5 to 2, na kisheria inatakiwa 5%. Pia katiba kwa articles 10 na 232 inasema kwa public service lazima tukue na diversity, face of Kenya. So hapo kuna upungufu, lakini hii ikifanywa, hii bill ikiwekwa, itakuwa ni hatia kwa mtu yote kukataa kuchapisha ripoti. Nayo kulingana na ripoti ya muthia kwithirire ki Public Service Commission antu barurijo kana mwongojo giko Kalenjin Luya akamanya Kisii ibo bakarite tonya tutunene totongeria ajanthiguru ne Kenya ithakiri mheshimiwa Raimnoe ariwende kithirire yawe ritite corona rurijo rwantu bekukana beku rutite kuikira Nteto shikara werune. Unaweza kuwa umezaliwa Meru lakini unaishi Nairobi. So hata hiyo ni mzuri, tusikosee mtu. Isemekana wa Meru wako wengi, lakini kumbe huyu Meru sio anaishi Meru, anaishi mji mwingine. So asikose hiyo chance ya kuandikwa. Unajua inaweza kukua kwamba ni Mkikuyu, inasemekana Wakikuyu wameandikwa wengi sana, lakini labda huyu Mkikuyu mahali amezaliwa sio mahali anaishi. Musonda jojo naju ijuriri kwithiro je kurukira nkindo cionthe cia bunge aretikirika ikethiro ikiambiria kiri nkindo mungi kwithiro bagita moni jao kana na gichonko public participation. Mwe umakire mwingi yawetera na kona nethiro bunge ni senators bakethiro migwata mbarura kubatere. Nitaomba wengine wakubali tuweke hata merit performance. Shauri kwa bili yangu silikuwa nimeandika, lakini Law Society of Kenya wameomba iwekwe pamoja kwamba kukwe na merit and performance. Nke reporter Ntoshoro TV kumaja kingina ngine kine kimsho Nairobi mbita Boniface Mongera. Gavana Kawira na kathita Rais William Ruto ni ontobo kuingia werane bo kibo milioni 500 cia kwagirithia utungata cibitarine ya Nyambene level 4 arane ndi Kawira ugite nikinyete amana bo mubunge wa Gembe South Kinyawe na direct akiwa na wewe direct akiromba Rais Ruto kwagirithia cibitari ya Nyambene. Gavana Kawira ikirekeria studio ya Ndombo kuringa njeki kia wake amwena mathaga yangine direct akiwa iri kwa runguro bichiche mwingi kenda kuguna bonde mnomnondu kimbidi Dennis Mugendi na Nteto Nkuruki. Kabati iri ntuku ingi iri Gavana Kawira Mwangaza aliungite gicione kia ubunge kia Igembe South sukurune ya kiobundi ya maua kuretera akaliba wandi ithano mibaibo ya roji matangi Kawira no yatongoko aba maidara wamona intobia stundi ya ndwimbo ya Antubabethi murandi jongijo munene aliuga inkatho ni kwithira nyuma yawe kuromba Rais William Ruto cibitari ya Nyambene level 4 itwika level 5 na ndina ingitie urane bwawe na kumiretera milioni 500 iria ni cia kumiukiria na kuiji ni onde iria gukurikana na we mubunge John Paul Mwirigi nethiritwo akiringira ndebe na kuga ni we atungatite President wetu William Samoei Ruto na tumucokerie nkatho inda murombere Meru General level 5 ya level 6 kenda tuniyerwa muri oyo yonekero national government mbia ira tugwikia ke general ya Meru tuthania cibitari nini ndacoka ndamuromba ndamwira tujukie Nyambene twite level 4 twike level 5 mucemo ni twari kaero na jumbe bonde na president yarauga huu atuthania mbia 500 million Nyambene 500 million Meru level 4 level 5 thai to kwaria mbia cia Nyambene ciekuo na tembia kidogo ne milioni 500 bila to kuthithia thai ne mbondi kwenda gwikira mbondi serious ndani ya cibitari eu twethwa twina mbondi enjero na mbondi serious kenda mbia cietu itiatumirwo mbaya
na kenda antu betu bomba kumenyerwa bwea. Tugicoka kirisia stundi ya antu babethi ngavana aliuge kwa business ya thirikari gitumi na kio niki kwena mashini ya ndane tuene county government ya regime ya kiraito banenkanira mashini ya ikwashie walika na story yonto yeu ile wa mawa ya mashini era iturare na baraba merete te obishine kwa bambera mashini uchionze ne si average ya 30 million na mwankaza ai anto bagweta bayeka kwa muntu iba kondaiwa milioni 10 rent na mashini ya rwama na otibu buko bwidwa na on top of machine ira anto bara ibongeri mbesa around 5 million pasemania mechemania dhato ena echemania chadira pakonja ndama ntekwenda witango echi otheri tureta machine eru areci ya manto ya music studio twethiria mwaka otecio jari mambura ngavana imbere twene MC mwanya Ute mtongoma kumenyana kana kekwa mwanga kakura mwanga keta sukuru ni nyangira ndioso ni athereke ko ni mwekuru wake na mwekuru ni wani wothe nabo akariba wandi yake uya ntobo chio ni bamurite na kurigiria MC wao Timothy Mutweri uria ijikene takabako akwiriria ngavana kinyanini bakiuga niwe ethritwo akinga ngavana atabaretere witi na mbere ari mathagune ja mubunge watigania East Mpuru wa Buri na ikyo nandi bakumwira bye bye kwa eri bakona na ringi baba kuwa waone etire kwa Mpuru na thano ya Mpuru Dennis Mugendi, Weru TV, Sukuru ya Maua Polytechnic, Mushini o Maua, County ya Meru. Abunge ba Kenya kwanza ibo weta kuringana na bondi guru ya Kenya ete Anthony Adho kukana edhira nende ukethura kwena rwaria katika Rais Ruto na mutungiri wa Azimio rukethura rweru ariaro kwariria Kenya endete kuga utungiria kana mainya Bonkuru kibu thingatiri ni rwaria Rais Ruto akire mutandao yo kiyo Twitter ati nibangete kana nedirite nibangete kukarandi na Raila Odinga nyuma ye kintu kweoro kwa Rais Ruto na rigire nende rwaria rokie baina Rais wa Tanzania Samia Suluhu. Anthony Kathenya no toachio Ntukwe mutunyume mutongere wa ngwatanire ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kwelidiate Rais William Ruto abele musemani na Rais wa Tanzania Samia Suluhu musemani lo alimubangane moja Nairobi kienda kuleta ngwataniro katika thirikari na bandindaga na thirikari megambeni ya Raila Odinga kidinga takwanelo ale kumake Rais William Ruto gwetukila mutandao wa Twitter Rais William Ruto akela idegete tena dinago tirimana na mutongero wa Azimio ende kwa dhaino ende Tanzania na sokela bakithira bakialenilia abunge kumakambia Kenya kwanza linube umeletie na kweli tibena wetikebwa kwegana atikethelo lolega katika tongore baba baere lokathithika lotithilo lokonie ukaibwa thirikari abunge baba bakithijaga na mbere na kulia Raila Odinga gwetikilia ati Rais William Ruto no mutongoro wa ndeno ugo makithi kwaria kanana akivaleria kuthi gucemania na William Ruto tungienda ambe etikire ati President wa bururi wa Kenya etagwa William Samoei Ruto. Kindu kiria ningienda gukinyiriria ni ati thiinwa mucemanio Raila na Ruto maikomenaguo ni ati gutigakorwo kwina rwario rwegie post election arrangement o kindu gigwitwa power sharing. Bau gutiri rais wetu tera rais uria wingi wa ekuo ni rais utwetaga tugikarande na tukirikanira turi arikaniru muthenya barigici mucemanio twirigite gutina kindu gitagwa power sharing gutina kindu kiu kinene akuthie kwirwa ni mundu gwitwa Raila kana ringi ni mekare nthi akimurugira akimwira afena cai ire nywa kwa State House gwikundwa cai were kwa inda watakora gwikunywa kwa cai waugate muce angai gikuruka angai giambata kero ni sasa na kwigua thank you
Kulingana na bunge baba ba Kenya Kwanza, mutongeria Raila Odinga batele gwitikiria ati ni asindilwe ni Rais William Ruto kithurano ngituku na kila batele kuthia riu ni ambire kwibanga nonto bakithurano kia mwaka wa 2027. Amwene ogwa bunge baba ne bagwite gutina wagagu no bukunde ya Kenya na Raila Odinga kila batele kuthithia kia bata ni gutejaniria maandamano malaba kuga mategutethia noko uguo tungienda mundu wasindwa agetikira no wasindwa ni tondu twaendeveri na atetienge muno kwambiriria MCA kuthie president andu acio onthe masindirwe ni metikire uguo Raila abati gwitikira no wasindirwe na ambiririe kwivariria ambiririe kwivariria uvoro wa kithurano kiria giukite gia 2027 no riu ndageciria riu ati kuthie gucemania na William Ruto ni kwambia kusirira uvoro wa crisis na gutie na crisis iyo arariria. There is no crisis actually. Kenike witite andu ake mathie thiini wa maandamano na mathie mathukangia indo cia andu na tungienda mweke uyu agia wa kuthikiriria autumire wega na kwira andu ake matigane na maandamano tondu maandamano gutie kutethia maratethia bururi wa Kenya. Andu ake Kenya ni matuire itua ni hari nuriku rais wa bururi wa Kenya mwaka muthiru tariki 9 mweri wa 8 negotiri kiuga rais wa bururi wa Kenya athurirwe na njira ya haki na ukweli ni andu a Kenya igotiri ne thiini wa bururi wa Kenya koguo gutina kindu kia crisis ya tikia power sharing kana post election arrangement gutire bobo kithijaga na mbele utwira bula buthithitwe ni kambuni ya Timely Kenya ni bona na itiate gicunse gia 16 gia Kenya kirendekithia Rais William Ruto kwalaniria na mutongole Azimio kenda kuthiria maandamano. Gicunse kia 67 gikendekithia Rais William Ruto gutejanira musodo wa kigina wa 2033. Rais William Ruto halelethire ati muthenya omde kiogoro akethirwa agicokera Kenya na kwambira muthenya ara Kenya baingi bakethirwa betelele kuona kethirwa mucemanio wae na mutongero Azimio Raila Odinga okethirwa kithithika kuma muji munene Nairobi Bita Anthony Rangi wa Kathenya. Right, na nikumira unende tukethatu ikera gatanta kindeto chietu tukethatu kiotana ringio na chikinya thaa 3:30 ni mwankira kaita konga kwenda kaita kama na toma thithia ni Maureen komena ngetwa PHINEAS IMAANA. Weru,